Zamzo Products on YouTube channel clear tu te in sawa in chibai kan book acheu tun tum chu sa khona lamrong kai kan han chiar do na kan rian ma sakata na kan du chu he thua hian kai ni chuan ani ani lowe kan ti theilawa pom zong le pom lo zong nei vek kan ni a judgment chu kai mania theu ta jok se ti hi kan han soi ma sa ani ilongai tha ang Kristian hi Hindu pêng ni na lang historian lar tak pn ok chuan Kristian bulron in tran na Roman Catholic ko ran hun pui Vatican khu atira chuan Hindu temple ni ngei turani ati sa khua zong zong hi bulmun khat Hindu sa kho thuri na tanga lo chor chuak vek nin alang rom kho pui Vatican ti po khu Sanskrit thumal Vatika atanga la koi ni ngei na lang ati chutiang bokin Christianity ti po hi Christianity ethics of Krishna atanga lak ni in Abraham ti po hi Brahma atanga la koi ni na angai bok Amen ti po hi Hindu te pathian biak tongkam oka am anti la koi ni ati bok Vatican biak in compound pian mangkhu Siva lingam Siva pian chuana ang chi ani ngun taka kan en chuan iri punra le bindu chin chiana an pu ve ve ti kan hu Vatican chu Vatika tanga lo piang ani a Vatika chu Hindu sa khomun poimo ming soina ani a Ananda Vatika Asrama Vatika Yaga Vatika ani a Vatika ti ni thin kha Vaticanin an thlak ta ni in alang kumzapi pakhat na hun laya Christian sa khua barlui an ni ma kha chuan Vatican khu Hindu sa khomun poimo alo ni thin nge in alang atibok report then kata chuan Vatican khopuya nge hian Sivalingam an lai chuaka he Sivalingam hi Vatican khopui chunga Gregorian Estucan Museum mi te mu theitura pho chu ani ate Christian thu la Hindu thu in laichin na then khatte Hindu pathian Vishnu atangin Buddha lo chuaka Buddha chuan he thu hi azirtira digna kong peng panga te chu tual that su rusu dot soi su uire su zurui su ti azirtira sa kho sang sang lo pian chodan phek som ni palena a Bible a po tual I that turan lo I uire turani lo I ru turani lo alo ti vele a Exodus bung som nia Buddha zirtirna an la chong ni na lang Hindu in pathian pathum an nei angin Christian in pathian pathum an nei vele a Hindu ti dan en ton ani thengem Hindu pathian te Brahma siam tu Vishnu en kol tu Shiva ti boral tu heng pathum te pum khat na thodan sang cheu an ni Christian pathian te pa engkim siam tu fapa Isua tlan tu thanau thiang him mishinga na thok tu heng pathum te hi pum khat then than theilo anti vele a Hindu ti dan en tonin Bible atangin anduan chuwa ve ni na lang Hindu a chuan Vishnu atangin Krishna lo oma Christian a chuan Isu atangin Krista lo vele a Hindu ti dan Christian hian an la chong ani lo mo Sakurvar Hindu pathian Vishnu chu khovela kalki in Sakurvar chunga chuangin local le dona khandai akenga nga misulte chu atiboral vek don Sakurvar Christian Bible lam ve thung wanin hongka mua tin ngai te Sakurvar le chunga chuang rin omale dik taka anti chu ka mu boka aming chu pathian thua anti a aka atangin khandai siam tak achuaka chu namtin sa na turani thupuan bung som pakua chang som pakhatanga som pangana heta Sakurvar chunga ron chuang local tura hi Hindu pathian Vishnu kalki hi ani theyangem pathian thu a atiringot mai sia Sakurvar chunga chuang antive ve sia an so hi thumun ani mai lo mo Zoroastrianism ve thung Zoroaster chuan ni tina min angai tuana te atong kam te athil ti te zong zong te chu nun na buwa chin chi avek ani a athalam zong chu phek khata ji ani a athalo lam chu phek le lama ji ani a until ti chuan an tharau chu nun na bu vong tu hena chuan a hroi chu wang wanga until tha ti le until sual ti a ena until tha ti atam jok chuan vanrama an kala until sual ti atam jok chuan maidila an kal thin tin a zirtira sa ko sang sang lo pian chu dan phek zan som pangana khan mu thein a omani Christian Bible ve thung tin le khabu te an honga tin le khabu dang nun na bu chu an hong boka tin mi thi te chu le khabu azia until tiang zela rel sakin an omta a thi na le mi thi khuwa te chu maidila an paya thupuan bung som ni chang som panhi tanga som pali
lalpa mi tina zong chiu van rama an lut lawanga kapa vana mi du zong ti tu te ro chiu an lutang mathai bung sari chang som ni pakata Zoroastrianism sa khoi nun nabu van ram mai dil an nei angin Kristian sa khoi nun nabu van ram mai dil an nei vele a an zirtir na hi anin la chonge Paul khat ni thin in then sang mai ni zok ang le Mizorama Kristian theu Paul ko ran sanga an omang hi ni theyangem Kristian hi Hindu emo sa khodang atanga peng ni ngei chuna lang ani he Kristian hi mizote sa khwani lang thelo sa khwa dik chuan mihring an dik sa khwa dik lo chuan mihring an dik lo tuna mizo Kristian non hi bi chiang ro rin omna le dik nain mual min liam san ta duak mai mizote Kristian an lu ma tlom ngai na le rin omna le dik na te kha khoya ngen om zo tak le zo nam sa khwa ve thung mizote hi leilung pian tira chung khwa no din ngal nam kan ni a kan ram zo ram le kan nam zo nam le min siam tu chung khwa nu in kopa hian kan sa khwana afam kim nama min siam tu khwa nu hian kan ti sanun na le kan chung nung nun na kan tharau kan van taksa kan chatuan nun na min pe fel hal vek pathian pathum kan nei velawa nun na bu kan nei lawa mai dil kan nei lawa mishing pathiana kan betel velo nile thali arsi tele khovela thilom zong zong siam tu chung khwa nu in nam tin te hi adu taka siam te kan ni veka khovel hi tuma in ti boy lawa kan lu ho tura aruat ani a kan za siam tu hi pakhat chung khwa nu ani ama hi nam zong zong te sa khwa ni chung khwa nu hi englai point kan hena omrenga mu lo le hriat lo anei lawa au chop ngai pathian ni hek lo keini po an hena kan omrenga fam kan chan hunin kan chung nun nun na kan ban taksa in pial rala kan chatuanang ti sa thana le ti sa sualna ra chu ti sa sengvek ani ole tuna kan ngai thak atang khan enge kan ngai dan te ni hlom ti hriat achak hle mai keini Kristian Isu Krista nei tu te tan chuan pom ahar sa deuh mai theiani mitiam te tu ziak hi kan pom zong ani nge ni lo ti chu comment lama in ngai dan in lo soi theu don nia